Римskej Mitrovici pošvecanje obisoh počalo nješka. Na bohojavljenje po pošvecanju vodi u opštini Šid u naših rekokatolickih parohijoh počalo i pošvecanje obisoh. U Berkasove, Bikiću i Bačincoh bude zakončene u tim tižnju, a u Šidze 25. januara. U parohiji u Srimskej Mitrovici pošvecanje obisoh počalo nješka. Po crkovnih matrikuloh u prešlim roku naša zajednica stracela 21 osobu. U Šidze umrli 11, Berkasove 3, Bikiću 2 i Bačincoh 5 osobi. Povinčani u Šidze u cerkvi 2 pari, a u Bikiću pokresceni 2 od zeci. Nješka večer u muzeju Srima u Srimskej Mitrovici od 18 hodin otvorena vistava eksponatoh u primenjenej etnologiji Rusnacoh pod nazvu Ruža na Hustočki, za pomocu Ministerstva kulturi Republike Srbije, autorov Oliveri Delić, muzejskog sovitnika i Vladimira Perića Kustosa. Rusnaci u Srimskej Mitrovici i Vladimir Balaščak porihtali i odvitujucu programu, a prisustvuju i Rusnaci iz ozmestoh opštini Šid.